ndagusuje kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod warakoze guhitamo iyi YouTube channel. Imana iguha umugisha we tubana umunsi kundi. We wakoze subscribe nawe utarayikora nicyo gihe ngo uyikore. Rero ndaje ngo tujye mu biba bigezweho hirya no hino. Nibiki bigezweho? Reka amakuru yacu tuyahere muri ekipe ya Chelsea. Iyi ekipe ya Chelsea bimwe mu bivugwamo nuko uwitwa Joao Felix barangizanyije diru, akaba yamaze gusozanya na Chelsea. Igisigaye ariko akora medical test ishobora gukorwa kuri uyu munsi wo kuwa kabiri cyangwa se ejo kuwa gatatu, akaba yanahita anerekanwa nk'umukinnyi mushyashya wa Chelsea. Deal rero y'uyu Joao Felix ikaba yarangiye, ndetse akaba ari businye imyaka igera kuri 6, harimo option yo kongeraho umwaka umwe. Bikaba bivuze yuko contract yiwe izageza mu mwaka 2030, hakaba hakanywe haniyongeraho option y'umwaka umwe yaba awusinye ikaba izageza mu 2031. Iyi deal kandi ikaba ijyana na deal y'umuntu witwa Conor Gallagher. Uyu Conor Gallagher we ngo bihagaze bite? Nawe akaba yamaze kugera mu mujyi wa Madrid, aho agiye gukora medical test, akaba atanzweho agera kuri $42 zose. Izi akaba ari deal rero zagendaga hand in hand, ariko bikaba bivugwa yuko ama ekipe yose yamaze kumvikana, ibintu bisa nkaho byarangiye rwose. Igisigaye ari ama medical test akorwa, dore ko iya Joao Felix yo yamaze kubukingwa. Igisigaye ari kuyikora agahita yerekanwa nk'umukinnyi mushyashya wa Chelsea. The same kuri Conor Gallagher we iyiwe bivugwa yuko yakozwe mu ibanga, ariko akaba ari mu mujyi wa Madrid ariho yerekeje kugira ngo asange ekipe yiwe nshyashya agiye kuba abarizwamo muri iyi myaka iri imbere. Naho tuvuye muri ekipe ya Chelsea, reka twerekeze muri ekipe, tuvire rimwe irondere twerekeze muri ekipe ya Arsenal. Biravugwamo iki? Uwitwa Eddie Nketiah ya ekipe ya Nottingham Forest ikaba igeze kure ibiganiro. Iyi ekipe ya Nottingham Forest yabanje kuzana bid ya $25 Arsenal irazanga. Ibiganiro rero bikaba bikomeje hagati y'aya ma ekipe yombi kugira ngo uyu mukinnyi abe yakerekeza muri ekipe ya Nottingham Forest. Ni mu gihe Arsenal yabwiraga Nottingham Forest ko bashobora kuganirira hejuru ya $30, dore ko bo bifuza $35 kugira ngo uyu mwataka ukiri muto abe yayisohokamo. Ntabwo ari Nottingham Forest yonyine ishaka uyu mwana, kuko na ekipe ya Crystal Palace nayo yagaragaje ko imushaka, ariko sofa atanga ngo babe bareba niba byakunda. Nottingham rero niyo yatanze bid ya $25, ariko Arsenal iyibwira yuko akiri make bakongeraho hejuru ya $5 kugira ngo babe baganirira hagati ya 30 na 35. Iyindi deal iri muri ekipe ya Arsenal iri kuvugwamo cyane ni deal y'umuntu witwa Aaron Ramsdale. Uyu Aaron Ramsdale ekipe ya Wolverhampton Wanderers ikaba imushaka, ikaba iyi Wolves rero ikaba imushaka, ariko nk'intizanyo irimo option yuko yazagurwa nyuma bitewe nuko yakigaragaza cyangwa se yakitwara. Iyi ekipe iramushaka nk'intizanyo kugira ngo rero na Arsenal ibe yabona umusimbura wayo. Yamaze kuvugana n'umuzamu uva muri Espagne witwa Joan Garcia, mu gihe uyu Ramsdale yabagiye, uyu Garcia nawe yahita yerekeza muri The Gunners. Ajax nayo yari yabijemo
ariko ikaba yamushakaga nk'intizanyo. Iyi ekipe rero ya Ajax yamushakaga nk'intizanyo, ikaba yaje guhakanirwa yuko batamutanga nk'intizanyo muri Ajax. Naho mu yandi makuru nuko uwitwa Thierry Henry yamaze gutangaza yuko asezeye ku mirimo ye. Uyu Thierry Henry rero akaba asezeye ku mirimo ye yo gutoza ekipe y'igihugu y'Abafaransa itarengeje imyaka 21. Ibi ngibi bikaba bije nyuma yuko atsindiwe kuri finali akabasha kubona umudari wa silver ni mu mikino ya Olympique. Akaba yavuze yuko asezeye ku bw'impamvu ze bwite, akaba abivuyemo. Bivuga yuko ashobora kuba yerekeje muri SBS mu kiganiro cya Kick In kirimo abanyamakuru bazwi cyane nk'uwitwa Keti Abido, bagiye bagaragaza yuko bakoranye cyane ndetse bikaba byiza kuri iyi SBS. Bikaba bivuga yuko rero Thierry Henry ariho agiye kuba yerekeza. Naho mu yandi makuru nuko uwitwa Ilkay Gundogan biri kuvugwa cyane yuko ashobora kuba agiye kugaruka muri ekipe ya Manchester City. Ngibi biteye gute bya Ilkay Gundogan? Ilkay Gundogan ni nyuma yuko avuye muri ekipe ya Barcelone, ubukungu budakomeje kuyikundira kugira ngo ibe yamugumana uyu mukinnyi Ilkay Gundogan, kandi kampu yiwe ikaba yaregerewe na kampu ya Manchester City, bakaganira ku bijyanye nuko Ilkay Gundogan yagaruka mu rugo kwa Manchester City, akaba ariho yakomereza kariyeri yiwe agarutse mu mujyi wa Manchester. Ibi kandi ni nyuma bije nyuma yuko Ilkay Gundogan yamaze no kuritayaringa muri ekipe nationale nyuma y'imyaka 13 yose. Akaba yabwiye ekipe y'igihugu y'Abadage yuko atazongera kuyikinira. Ubu igisigaye no gufokasinga kuri kariyeri ye muri club, akaba yagaruka muri Manchester City nyuma yuko yarafite offre nyinshi cyane zishoboka, zirimo izerekeza muri Qatar, izimujyana muri Saudi Pro League ndetse no muri Asia n'ahandi, ariko igifite imbaraga nuko yaza kuba agaruka ya Manchester City. Ilkay Gundogan kandi Manchester nyuma yuko ivunikishije uwitwa Bob, akaba azamara igihe hanze. Uyu Bob akaba ari umwe mu bakinnyi bakiri bato ba ekipe ya Manchester City yatekerezaga kwifashishwa muri iyi sezo, ariko akaba azamara amezi agera kuri 3 yose hanze. Rero bikaba byihutisha kuba bagarura uwitwa Ilkay Gundogan. Kandi kuri uyu mukinnyi Ilkay Gundogan nuko umutoza Pep Guardiola nawe yaje kuba agaragaza yuko ashaka yuko yagaruka, dore ko yanagiye mu buryo butari bwashimishije uyu mukinnyi Pep, uyu mutoza wa Manchester City Pep, dore ko ekipe yo yari ikimukeneye. Mu gihe Barca rero yifuza yuko yasohoka kugira ngo ibalance ibitabo byayo, Pep nawe akaba ari kugaragaza interest muri uyu mukinnyi cyane yuko bakoranye, akaba amushaka ko yagaruka muri iyi ekipe. Binyujijwe ku mu agent witwa Jorge Mendes, akaba ariwe uri kuganira hagati y'aya makipe yombi, Paris Saint-Germain na Manchester United, kugira ngo iyi deal ibe yacamo uyu Manuel Ugarte yerekeze muri Manchester United, ariko agende nk'intizanyo abe yazagurwa nyuma. Uyu Ugarte rero we personal term ya Manchester United bikaba byararangira kwa 7, igisigaye ari kugira ngo ama ekipe yumvikane, ubundi uyu mukinnyi aze mu mujyi wa Manchester United tumubone muri Premier League nawe akinira ekipe ya Manchester United. Tuvuye mu matransfer, reka twerekeze kuri match zindi zihari.
ni nyuma y'uko kuri uyu mugoroba ekipe ya Tottenham Hotspur na Leicester City zinaniwe gutahana amanota 3 zihitamo kuyagabana. Ni igitego cyatsinzwe n'uwitwa Pedro Porro, naho uwitwa Jimmy Vardy aza kuba akishyura. Match irangira ari igitego 1-1. Match rero zindi zihari zigiye gukurikira nuko ku munsi wo kwa gatandatu ekipe ya Brighton izamanuka mu kibuga na Manchester United, aho azaba ari ku isaha y'isasaba n'igice. Naho Tottenham izaba yakira Everton, azaba ari ku isaha y'isa 10. Crystal izaba imanuka mu kibuga yakira West Ham United ku isaha y'isa 10. Kandi kuri iyo saha Soton izaba yakiriye Nottingham Forest, naho Fulham yo izaba yakiriye Leicester City, kandi ekipe ya Manchester City izaba yakira Ipswich Town. Aston Villa ku isaha y'isa 12 n'igice match itoroshye izaba yakiriye Abarashide Gunners, naho ku isaha ku cyumweru tuzareba match ya Bournemouth ndetse na Newcastle ku isaha y'isa 9. Kuri iyo saha kandi Wolves izaba yakiriye Chelsea, naho Liverpool izaba yakira ku isaha y'isa 11 n'igice yakira ekipe ya Brentford. Akaba ari uko rero bigiye bihagaze, ama ekipe akaba ari uko azaba akina imikino ikurikira ya shampiyona. Twitega iki rero muri iyi mikino? Nuko gutungurana ubona yabashije kuba itsindwa cyangwa se ekipe ikomeye ari Chelsea. Nta gutungurana cyane kuraboneka, dore ko ari bwo shampiyona ikiri gutangira, ariko se ukurikije uko wabonye niki upredictinga cyangwa se witeze iki ku munsi wa kabiri wa shampiyona ya tubwire aho hasi muri ndetse n'ikindi ushaka ko twaba garukaho wakitubwira aho hasi muri comment tukaza tukivugaho nta kibazo. Ndabashimiye rero mwebwe muhora kuri Elmo Pod.